Om Swastiastu. Ruwasa angayu bagil, titiang lo putu dian Ristianti, ring rahinani mangkin jagi ngaturang orti sani memurde. Make konten kreator ngelimbakang sahananing basa, sastra, lan aksara Bali ring media sosial. Pamirsa, ring app digitalisasi mangkin. Make konten kreator Bali sani mekarya konten nganggen basa Bali, pina ke konten sani naud uratian lan mendidik ring media sosial. Para konten kreator ngemedalang video kreatif indik pembelajaran bahasa Bali, aksara Bali, sastra Bali, pendidikan, bebanyolan, ngantos vlog indik kewentenan sedina-dina sang sani konten, utamanya ngangge bahasa Bali. Konten-konten punika keunggahan ring mekudang-kudang platform minakadi ring TikTok, Instagram, Facebook, lan YouTube. Silih sinunggil akun konten kreator @lanmelajar.id medaging konten indek pepelajaran bahasa Bali. Konten puniki kekaryanin taler kedagingin oleh Putu Ayu Chandra Dewi, ipun kewantu oleh Agra pinake co-founder ring konten punike sani medaging tutorial asapunapi tate cara nganggen angga ungguhing bahasa Bali ring parikrama formal utawi non formal. Sekadi tate cara nyinahang angge, sambra mewacana, mapidarte, ugrawakya, dharma wacana, saha medharma tula lan meparuman. Wenten taler tate cara mebabawasan sedina-dina sani nganggen sor singgih basa. Konten kreator puniki taler nyinahang indik tate kruna lan koso basa Bali, paribasa Bali, lan kewentenan kesusastraan Bali. Pemargi konten puniki kekawitin saking sasi Januari warsa kali tali 24, kedulurin antuk nyinayang anggan nyani pinake konten kreator bahasa Bali. Dados nyani, konten punika durung wenten awarse. Ring sejeroning pemargi ngarianin konten punika, pasti ke wenten pikobet. Sakemawon, sekancan pikobet pasti ke proside kelintangin. Rau mangkin konten puniki sampun ke uratiang oleh guru WCC Jagat Bali saha kepice pemargi becik. Konten puniki keunggahan ring Instagram, TikTok, lan YouTube. Sani pini ngelimbak wantah ring TikTok lan Instagram. Duaning konten puniki make ngecenin genah meblik bagan lan nunas pemargi ngenenin indik mebebasan lan sani siosan. Dados nyani, daging konten punika proside keanggen media pembelajaran membahasa Bali ring jejaring sosial, ngawinang konten puniki ngangsan ngelimbak lan keloktah. Konten puniki mata tujuan becik ring app jagat, saha kahanan basa Bali kadimangkin. Putu Ayu Chandra Dewi Maosang. Iriki raga sarang-sarang belajar, duaning banyak pungkur, iriki jagi sering pisan keunggahan video-video konten membahasa Bali, sane preside keanggen pepelajaran asapuni kenalar, sane preside keanggen bantang, mangde iraga sarang-sarang eling, melestarian, ngupupire miwah ngawardiang bahasa, sastra miwah budaya Bali. Pinake dasar ipun ngarianin konten bahasa Bali, duaning ake preti sentane Jagat Bali sani kemat melajahin bahasa Bali. Puni kengawinan syarat mana ipun ngaptiang lan meutsahe mangde bahasa Bali side kewardiang taler nganutin a penglimbak jagat tur side nyusup ring preti sentane Jagat Bali. Melarapan konten puniki preside kepolihan bahasa Bali nenten je parindikan sani kuno sakemawon bahasa Bali preside nginutin a teknologi sekadi mangkin. Yani neten iraga sire malih. Inggih pamirsa, wantaka diasa punika orti ring rahinani mangkin. Maka wasanani atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.